Kuma kura ire kuringwa kaunti ya Meru nandi nirio yonekete siasa ikimaririra ende kiria gitukumenyeka ni kwethirwa siasa kaithiritwe igikunikira na no chithirwe igitunduka rua siasa iji iria ciambiririe na seneta Kathuri Murungi uria niwe ngavana kawira kuoneka gucokeria mugwejujo juruone na akioneka kumeneria seneta Ojo amona mubunge Mpuru Aburi. Siasa iji kai igacokera kana igetera mwanka KAGITA ga kithurano Muthuri Muriuki na Gîchunki gya siasa. Kuma kuringwa kura mwaka muthuru ngurukia mieri 10 mithuru kaunti ya Meru itono kiribo gisiasa tabura gukuonekana KAGITA gaka siasa iraturi gwete manki mono mugaukano jwa tongerejo kionekana na kambi ciambia kuundwa untubura nande bukonekana bukiri mpio na kira gitikumenyekana nandi nikethira gukiririe kugo gisiasa ne mpuko ekuthundie ciumiria indi nandi ngurikania aria mandu jagwete mwanki jojo jwambiri na seneta wa Meru Kathuri Murungi kuga kambi kuthithia oversight kiri thirikari ya kaunti ya Kawira Mwangaza. Kwethero nworkereje Bibilia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Tafadhali ndira Kathuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari ya kaunti akero gakorwa nao. Ofisi ya Kathuri Murungi kaunti ikethore na macisi 10 o cisi gutagera department imwe no koro makasi atongire ba kaunti ya Meru na babasi umiria na korotera sirito wa Meru Kathuri untu bobo pare ko jukiro na udhu ni ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kanjo yawe nandi nyamo kama tio kabuyo kama utaneze kama tako impeachment ya vivi atea ubia ditherie ta kama aliganiria kwamba bantu ya bonchuria la kalivale banchuria ndale la medo bijathira mukamati okaboya akiambamba akakobia umageta pena kiangala kenge na kiwa kaije kama koroga Murungu abalinga 20-0 na ndei baoga nebeje tuekuja tuteku aikelele ndale akakobia kakana patatu makiria roga indi ta thirikari kukionekana gucokania komieri kwa wingi ni tontu itemia ni tontu te kwendro makirwa nite nontute kwenda urito makosa i seneta nite nontute kwenda MCAs bakurita makosa nite nontute kwenda mwananchi au mirara aria contrary na uritingwe boku bro kurita perhaps na rote kurita boya nite nontu uwi kwa mbaya nontu baba ingi bagwali na uwa maybe ondo boshwa lakini ndeje utikiondo ikuomire kwa ukabwa karabu indra yo bulinge getuma miaka 10 we have no apologies na bana bobe na kampuni cia ipa kwenda kuja guitana cio nguku itwaingire tumiari tu twantu bathatu guita ngugi na tuga everybody ayeja wengugi akarita kwa hiyo ugira mbuna labo kaugira hiyo ni shauri yenu sisi tunasonga mbele kabati kaende na maendeleo na hivyo ndokora kwa kaende oversight lazima iendelee na seneta rimwe kwethira akiuragia kiuria na muntu akiuragia kiuria te makosa jareo atongire Kathumba bagaukana na kwambia kuunda kambi na nandikiri kuonania urumwe bwao nthiomi ciambia kuundwa kwa mung'wanano gakobi oversight mwanga kinya musemana jwa thithika nterece maua kuonania urumwe bwao bagaguthurie kwa MCA ne mutongeria itomuruite athuro ndai kwa bena Kathuri ya seneta irege katiba ya Kenya article 96 article 94 ni ugeta bunge ka oversight na kireti bunge senate na national assembly article 96 ya katiba neo ya create nyamoto gweta senate house of senate na ngogeto era number 1 ne ko oversight mbesiri kuma Nairobi ikejae uga mashinani ruthumi rwajiri ne rwa kibiri na rurete ne mubunge wa tikane Mpuru Aburi kibiri kwa babera kinyaonekana na thingati bawe na gitiania imbekethi yayo kibiri ikyo kenda rutire wa Mpuru mbeketho kana kithangania ala kithangania na ndia kwenda mbeketha na ndia kwenda konia Meru untire kethe kurwa Meru muntu ndeketha iwa Kawira Mwangaza no ntumbi no ura Mpuru mbeketho oro atariri mandu angekuru cia Meru ariri uwa Kawira ngavana atariri mandu angekuru ariri mandu uwa na wele buboya uwibo utukwira
rũthiomi rwa ithatu nĩ rwa 048 kana kũgania kaunti ya Meru katikati ya Uteroimenti na Nyambene. 048 Nyambene County, weka makofi Nyambene County, weka makofi Nyambene County. Bobo Kinyabu mbonekana mburi siasa muno nkurukia uma ndijaja jonde nandi nijonekana ya gikira mwanki kitumi nimbi ndiunga minista urimi mithikani nturi kagita kurugura show ya urimi Utero Meru aja atura nturi. Wewe kama umepakuliwa kama mbunge basi na wewe fanya kazi yako ya ubunge, pata chukua pesa yako ya CDF kafanye kazi yako ya gavana afanye mambo yake, lakini atusemi ngavana atiulizwe maswali. Wambere auga siasa cha sirito wa Meru kavuru murungi chemandu jegi oversight itireti na uma. Hapana, lakini how do you ask ngavana maswali in 7 months? 7 months the primary document ya oversight, because I was a senator, is the controller on budget report, is the controller the auditor general report. Ile maswali, because the constitutionally office allowed to comment on the performance of our budget and how money has been spent. So kama injatoka unjanipia budget sasa dini kelele tena. Wajairi agwa wengu giawe nene ni kuona Meru ni kuwatanira. Akiwa na mwanganga vana kawira mwangaza akarua mwana thirikari yawe. We work closely as leaders directed by the President of the Republic Kenya to ensure peace, ili tuweze kufanya Meru iweze kwenda mbele. Tutachunga Meru sisi. Tuko hapa na hawa viongozi wako hapa, na ndio nasema tuongabana, wewe chukua watoto wako wote weka kabisa. Iji yonekana iri ndingo ya mbere kiri team kibiri na gakobi oversight. Ndingo ijiri ni kumakiri munini wa rais Rigathi Gachagua aja Gachagua wataitha uma. Na hii Meru mtanisoea. Hapa nitakuja. Na nitakaa nikikaa mwezi 2 mimi narudi. Mbwambere ithukanira kugania kaunti ya Meru au gauju. Kuna haja kudanganya wananchi ati kuwafurahisha ati ndio wakupigia makofi. Hiyo ni uongo na ni mambo ambayo hayawezekani. Meru ni moja na hakuna mtu haja na Meru ikatwe kwa sababu hakuna shida. Watu ya Igembe na watu ya Imenti hawaja kosana. Kama wewe kiongozi wa Igembe na Imenti ya muelewani ama ya Tigania, hapana sema ati Meru ikatwe mara 2 kwa sababu ya binafsi yako, mambo yako binafsi. Si wewe wakati utafika utafukuzwa na raia ama utaritaya. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja ya Tigania akikosana na Imenti anasema tukae Meru mara 2. Hiyo ni ujinga. Na ni mambo ambayo hayawezekani. Na kisheria ni ngumu kutoa hiyo kaunti iongezeke. Bojairi ntumokira atongereba Meru nayo. Meru. Waniangalie pahali wako, mimi najua wananisikiza. Mkiendelea kusosana, mkatae kutii amri ya raia. Raia ndio walileta nyinyi pamoja wakamwambia kila mtu afanye kazi yake na mfanye pamoja. Nyinyi mutafukuzwa nyote asubuhi moja na raia. Ugakombekana ugabobo bwawe bakuga nkuchenu chietana mbere katika digatongireba Meru batumba kona rais ni bube kidete ogwa. Na nimewaambia na ni mimi tu nikisema akuje hapa ni kwangu. Mimi ndio mwenye kumwalika. Nikimwambia mzee tuacha tusafishe nyumba yetu iko chafu kidogo, hata bishana na mimi aniambia Okerigiji basi mkitatua mtaniambia. Hamwezi kwenda kumuona rais mkiwa mnapigana na mko na kelele. Kwa rais ni Ikulu, ni pahali ya kutafuta maendeleo. Sio pahali ya kwenda kumaliza fitina na kufanya kesi. Pale kwa William Ruto unatakiwa ukienda ukipewa dakika 10 unaomba barabara, maji. Nkuruki dikana kinyamsi barabara kana na ngavana Kawira Mwangaza na nini bejita muna kumugwata mbaru. Tutu kwenda kwira ngavana aikaribu Yembe, aikaribu Nyambene, aikaribu Meru. Na batu bila tukwenda kurita ikuruwatanira tutengwira irio na tu support njede thirikari. Kwa ngwataniro yetu na ngavana wetu ingwataniro iri imara kabisa itukwira ngavana na alionge wondine cietu ndene Meru tutina ngavana beli ngavana numwe na kira kina bata nkoromba muno especially ndene ya iri ya thiru gaiti nkoromba gavana alionge kuo kwira ngavana Igembe people kana ntu begembe kairende ko kuritaniria ngwinwe na mwire rirakorwo Igembe rionde netha ri atino bua twamunga mukono
nontu bila tukwenda imaendeleo. Abunge nabo kinyabo gutoi nyora ite mugambo nabarwo kuonekana ni ndionga minister uri mithikani nturi ejite kona gavana Meru Kawira Mwangaza tu program ira oye nani ng'ombe inkuromba newe support antu betu ibahewe ng'ombe nikenda tukaomba kuona iria riringi nontu nobo tukareta mbesha kiri antu betu jana ndi ngwataniro yoneke gwatana nkuruki nanoko nandinya CS wetu rwinturi akugwata mustaro jojo kaende kabati nandinya CS ya kumenya mantu jo ya maana sana na tugwatanirite nwe twitana kabati kaende atuto kinyete nandi kurionekana mithikani nturi nitaogwete muthigo jo siasa ndene kaunti ya Meru na nandi ko bimwe bitatu bithiri Meru nionete okiribo gi siasa urane bora tutumba gukira mu Meru nikethira tireje igetana mbere. Siwezi kubali Meru hii haribike nikiwa naibu rais na ara nturi aturikira no kethira mbitio ntububu Muthuri Muriuki Gîchunki gia siasa.